آسایش ریوبری خواستر لروج آوای کردستان جخلک خواست بی ایزن بی دستور شاهیان نکن با اتومبیلین خل کولانا نگرن قربلغی چی نکن ریزه لآرامی خلک بگرن آلو وینیان بلند نکن جبرکو او چالاکی آرامی ولاتیان تکت داده بیجه آسایش داخویانی اک بلاف کر کوپیک جی گهیشت روداوی گوت جبوان چالاکیان دوی رخصت وره استاندن کسین کوی یکی نکن رخصت نستینن بن پیکرنان بکن وی ورن محاسبه کرن اروها جوالاتیان جی داخواست کر جبو پاراستنا امنیته به آسایش را ببن آلیکار تماشاوان هجا دنابرا شامه و قامیش لودا مسافته که گلکی دریج هیا شاش فهم نکن یعنی نه به اتومبیل یانجی به بالافر یانجی به باسه لی به دانستاندنان مسافت گلکی دریجه کرد و شامه وکه که دیار دبه گلکی دوری هفن وکه هف نافکرن کردان دستورا که شامه آمده کربو قبول نکرن شامه جی گود مادم تو دستورا من قبول ناکی اجي دستورة قبول ناكم واعترافه بوي جفينا كتل قامش لو كريا اعترافه بي ناكم حتى نها يك بيك يعني حكومتها شاميج كونفرنسا قامش لو نراسيا دبيجا او بالتقاوهي وكونفرنسي نابجرينا وندزانن روجا 26 في ماه نيسان ده كونفرنسا يك ريزيا كردي دا كردان داخوازن خو يك بيك آنين الزمان گوتن او سوريا كان ناوندي دخوازن مافین کردان و پیکاتین دن دوی بین پاراستن زمان کردی الکلکا زمان عربی دوی زمانه کی فرمی به جغرافیا کو کردلی دجین یک جغرافیا جهف نهاتی قد کرن و گلک داخوازن دن کو من بر جوارا بحث کربون آنین زمان سر و کوماریا سوریه به داخویانیه که به تندی لدجی وان داخوازن کردان درکت کنفرانس یک ریزی و یک هلوستا کردان کارودان جدا درست کرد. سروکاتی سوریای داخویانی اکیده در انجام کنفرانس رد کردن و داخویا کردن هولن سپاندنا روشک پارچه کردنی یعنی آوا کردن سازی جدا بناو فدرالی و ریوبری خسر و به لحف کردن که اجتماعی گشتی نای قبول کردن. أعتقد أن هنالك قضايا لا يختلف عليها السوريون مثل قضية از باورم که هن مجار هنه که ناکوکی لسر نینه وکه ریزگرتنا لمافین نتوی و زمان وکه دو زاولاتی بونه وکه وگره کچبران بو هرمین خواه لیهن مجار هنه که زحمت به جیب جی کرن وکه پارفکرنا ایداری او یکوی ریفه که بیکاتین دنجی داخوزا ایداره که خسر بک تقسيم خاص أو تمييز خاص. اوه یکم جارا کردنرین آخویا سیاسی و چارنویس آخوا برنگه که یک گرتی ده سوریای ده دخوازه بریاره دوان نیزیکان ده شاندگه ده کسی وره پیکینان و در انجام این کنفرانسی بکه بنگهک جبو بدست و اینانا مافی کردان. باعتقادي الجانب السلبي الآخر هو التركيز على الحالة الفدرالية. از باور دکم گوبه شادن نرینی اوه گو تکزیل سر سیستم فدرال تکرن هر وها تکزیل سر فرس کرن نرینانه گو مجارا مافین چاندی ین کردی در بازدکه او همو آستنگیان لپیش در فتن پیوندیان درباره رکفتنا عبوری چه دکو ریل بر دانستاندین نوو دکه السابق الموقع وقد يفتح الباب أمام تفاوضات جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات. پارتیا کتله نشتیمانی و دیموکراتی سوریای که در سردم رژیم بعث وکو اپوزیسیون بو جدا جنرینا حکومت پشتوانی در انجام کنفرانسا کردان دکه. ما تحدث عنه المؤتمر عن ديمقراطية تشتاق كونفرنس بحثا ويدك وك ديمقراطيك بونه ام جي ويد خوازن و اف ماف مجارن چانديجي مافن كو دفيد الدستور نودا هبن تؤخذ في الدستور السوري الجديد. دروجا 26 نیسان ده کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستا کردان بسرپرشتی انکسی و پیانکی به بجداربونه نیزی 400 کسی لباجار قامشلو هاته لدارخستن و تیده
نەرینا کوردان ji bo destveînana mafê wan di Sûriyayê de hate pesendkirin. Dilxwaz Mihemed Rûdaw, Dîmeşq. پایمنێرە ڕووداوێ دڵخواز محەممەد شامێ لە گەل منە دڵخواز خێراتی من حەز کرد بزانە بم کارڤدانên herî dawiyê li Şamê di derbarê konferansa Qamişlo de çi ne yanî li wê derê bêhtir hem berpirs hem xelk çi difikirin? بله دلبوقین دمێ تا باش پێ جادەیە شامێ ne hemû çavekî li konferansê yekrêzî û yek helwesta Kurdaniya ku li Qamişlo hatî li derxistin dimêzênin. Hinek jê bi erênî dibînin, hinek jê dibînin ku ew xalên ku tê de hatine ragihandin xalên zehmetin ku werine cêbecêkirin. Her wekû Serokayetiya Sûriyeyê di daxuyaniya xwe de amaje bû yekê kir ku ew encamên konferansê yekrêzî û yek helwesta Kurdan red dikin ji ber ku ew daxwaza tiştên zehmet dikin ku were cêbecêkirin ew qebûl nake ku Kurd daxwaza federaliyê bike yan jê hinek jê bêjin saziyên rêveberiyên xweser ava bikin ew Serokatiya Sûriyeyê vê yekcarî qebûl nake. Cadeya Şamê heger ez behsê bikim ne hemû bi vî çavîlê dimezin hinek jê dibînin ku ew mafê ku Kurdan tê de daxwaz kirin beşek ji wan mafê rewayê Kurdin divê werine cêbecêkirin her duan bêjin derencamê konferansê de ne tenê daxwaza mafê Kurdan hate kirin beku daxwaza mafê gelê Sûriya bi giştî di nava wê konferansa de hate kirin. Ji aliyekê dî ve dilbixwîn biryar di van nîzîka de şandek bihête pêkînan ew şande jî dê ji 10 kesan werê pêkînan ew 10 kes jî dê sê ji Encumena Niştimaniya Kurdên Sûriyayê bin, sê kesê dî jî dê ji peyanekê bin û sê kesê dî jî dê wekû kesên teknokrat, kesên serbixwe di nava wê şandê de cihê xwe bibînin. Kesek dimêne li gorî zanyarê min ew kesa wekû kesayetiya fermandeyê giştî Hêza Sûriya Demokrat Mazlûm Ebdê dî wî kesî destnîşan bike ku di nava wê şandê de cihê xwe bibîne ew derencamê ku ji konferansê derketine digel xwe bên li Şamê li ser mêza danûstandinê bikaribin ew mafê ku Kurd dixwaze ji Şamê werbigire wan mafa bi dest ve bênin dilbixwîn. Ew şand dilxwaz kengî we bigihê Şamê diyar e roj Dawekû niha ew şandin nehatiye pêkînan. Lê herî berî konferans amadekarî hatibû nekirin li ser wê renşinvîsa ku di konferans de hatibû ragihandin biryar ew bû ku ew 10 kes werine destnîşankirin lê ew şande kengî dihêta bêjin destnîşankirin ji kî ew keseyê ku di nav de ne kîne heta wekû niha dilbixwîn ne diyar e. gelekî spas Dilxwaz Mihemed ji paytexta Sûriyê ji Şamê.